Na yamfa Adom TV Badwam kase no nsi ha no pay yeda seprebe na so no nsi na bo apa ho nti adwuma na wo kwa sorry ntem ne kɔ traffic nso ebetuntu no ayo ne mantem de do so the bonkrata no wa ha online stories no so aye krado o ma hene kwabna santen so ejina ne na so den be me na no pay me mu achi majo so na me huza na sey ahemafunu ma de nyame ase o de seri ahemafunu ajajajajaja azala aye na de o ntolu bia da we beka di na nka me ti no de wo na sabe ye benya lyrics ti go vie no ana maka cho blessed assurance Jesus is mine oh wonderful is already one ready at least why ye kakra ya chobia fia ba kwa gusu ka say ye sabu sumi na mu ye di Ghana aduane ye dai Ghana suban di ye hye Ghana ntade ye sua mambre ni mo no ti say no ase me ka kire mo say enchia hodoro nyina na ebre sem no ye crown month na sa nyoma nyina e bia de akwhye di beto ho e de ama because ne na o de ma ye buru yes ye kronto ye say ni nyina me de be de chemba ti da potre ye Ghana mantim de hia kese pa ne say wo de di Ghana aduane to Ghana nyoma na hye Ghana nyoma na ka Ghana kasa hodoro nyina bi munyai afedie sa brofo kakra no this very month kra munyai ofie ko o anwonani no o banko fa apotowi amra so onim na wo asantini kra nsusu a wo osmosis o bapen onko fata eno kra onim ti misremo a mo maye kasa no Thomas nso fantini nchichew o ba no de onim ani cake kra no ne fanti kasa kra onim o friend den o fanti kasa e bere ka cake o fanta o kan den enya no ani cake enyimpo okay kan ye wadaroma wala enyim oda chen mala me fi gwai na me ka sei oda e ma me hu de enyim na ma chew mate na me kai oh ti say wadaroma na de frafrani no e bi kra nkuruma oba onim frafra kasa e ye o de ba oba ntimi ka risk go to bring e ye o de dia yakra na santini e onim apotoria daddy what's that ensure ye hwie gugatem ko fa mankai kire oba kwa da obedwane akọ chiri mankai ko ne the fries ya ti won say America ni bi na oba na why no here no abuju adwane na gu no onu kwa say sa nnuane no kwa moa wo hwe Thomas ba adwuma man mi sei da slim tia kama enebe Jagan adwane di bibia na odi why say deche kamna adwuma nso yegina ho do ye deche sa o gina ba ni dimiri be na o deche muni ma mu se afia man kwa papa so no cross half fries o fry o bi puda senya bunabuna na erere anase katikonto eno kwa odi bi ache na ye nwa emre sa nioma no yenya ebedi na ne bo ene unya na obewu nsu no because oka ne bo emre su pemre pa o ebedi su ne bo emre kapa emre no kwa so nya emre bia ni emre o sa emre na ye hereditary hinti nyina na uni emre mu na wo no oko ye tene kura tete ma memo na ase nya emre ni emre o emre no kwa se wona hodo ana emre ba ko bi won ma ase kitikiti bi ase tafi bi ana kitikiti e hu fi ase konkonti ba bi sa emre no nye ne emre ya kese prapra kese no ye emre ne bono enam say ye ne bo de Ghana de ye bia ne bo de so pa apem aye wa apem de wa apem ya apem de mi hu bi a che de bia pentu ya papa mu fo o ni aba mo sa no na odi a so ati apentu de na ze wo kope fufu de na wo che na si esa ti mi de ye gwen de adi apesi sa apem no hu afia be na esu ogire ya be na pentu ni ehwehwe ni apem mu fo enu bi a kono fine enu so ye fine e de na match de to so edunum emu apai ye de nyame ase o de na so ache we are the biggest TV show anopai de bro if ready big if we say be copy me say eye nonkono bebo de biada
ye nyina ye kai wo say ye nyina ya sede se gini o my Ghana ho man ko dun tempenso se ko ye da ase pa se ozo okoso adwene because options be bree ana biribi adare to bedwam on Adom TV multi TVs me na ba ko na natiwa ye sori ye wonso asori ote ho oh na ye da ase sisi ade be san obeda na natiwa ye da ase ya wo so ochia mo no adara na eja no for asiti me kire me baabi ofiri ba bona no adara nyame adom wonwan kwan na kire ko to kwan bo fa wo sabe nkum so ekosi nifa o hwo nifa wa na ayira kwa na afa wo zi o kiosk blue bi si junction so kokoro ana chipe kokoro ne kale mi fi eji kokoro ne Ghana for kire kwa padu benu ho baba chobe ti mache maybe Assemblies of God asafo no oh hwe kowonim okoti uda koti ubodo na kokoro bi wabo eyi ho kokoro na chi pe fitafo bi ho o chia fo fitafo ni cheka krebi pe aduane gari bi won cha bo signboard bi won se o de manfa ho ekwa ba ko ye fitro kwa ba ke o ko wonim ti oboko ko wuzi ho so run about kitu bi ho aje ron ka wie ko na wa sha ti ko wa za di pa bre aya be ya no agose obi de na ko fi opedu kana ma ni nje wona so di Google map bi e ko ba bi nana krum hey nana krum no we ko fi opedu ho no hey Adniko Atie, edi titiri isle gor hez yeti yani akopem dai. Mi wa osi aka 2 minutes. Radi yakobo. Hey, Google map si o. Google map no. But fine, eh Google map re ye. Ne bi wo ho be do be pem no. What mu say? Wo area mi ko kempus ma boy bibi awi. Ah, ya kwa esi ko hotel. You do use a park prefer the down. Say baby, I want the cheap bed na kwana block. Sa. Map na dio odo fa ba bia so okona. Ya na, wo nsa na efie bia besi animu. Sa ba ya wo be wura ho. Ebi wo kwa ugina ho so wadu destination. Na so unzi mi hunu ba bi. Destination so hunu. But fine. Mobu Google map no. Na me ani me. Destination ba bi ko. O de mo fa ko wura kaso market da bro. Adana me ko aha. Chief Imam ho side ho ba bia ho mentan ko aboso kan ho. Me ko ye bi ho. Ah. Me kwa na de me ko wura ba afi ba bia me wura ye o se ma dura wi aka just 1 minute. And so na ma pem market. Ofi mi je na me free ni pa ni say me wa ha o. Ti say na eye na chi. Na me say nti wonu so na no de mbewura. Afi me kwa still enu say me jiro. Ti say me di wura so. O ya machine ya turn left right so for me same film so na me ento so ko me kwa de. Eti se ma do to jo do bokata de bre man okwa de bre no cha se bi di kan ho na e ukwada agokansi ahosepe afi your interviews back community be interesting ones pa near the person muso so e the amount sister Sandy be Professor EK Wallace onyina beba na afi one of the juma is say 180 mama kai also say be proud of where you come from ufri Zuarungu ufri Mamprusi ufri Afrikenya se ufri Kumawu Abotanso anara so ufri Kwaben ufri Goso ufri Babia ufri Biano be proud akokwaso for ya akokwaso ene omudi aba map ni because ya born 2 days wa akokwaso itu ya akokwaso ni enfa nkotese me ma se bedwani ni ayu Dr. Fiye ayu oh Dr. Fiye oh okay afak Dr. Fiye giant Dr. Fiye oh akokwaso oh yes wow na kwa so deduako oh deduako de say deduako de muda hopa o be proud obi okonka ba bi ofri da enchire obi ada ni kromudi na no odene onka bi da you know what me say baby au free bia baby au free latte oni me na latte fudi baby au free bia nyese au free osa akeke na ado ano fafa na mfiri akokọ na mfiri goso na mfiri Afrikenya se ozu be 22 years ground si wada ya tu ya na mfiri akokọ ase era mfiri goso era mfiri zeze iti mu mienko siesie nchi it's very important to what in cry now we shepe na ye so wie de wo ya kuntu ehwan a it will go back and let's not look down on your new animal service said we mo ye nchi no omo no mo hwe echi mai because without them obakona fi abo ti migusu ka aya no me kaka ye be dun cry ni Kumasi do tutu na
ni refi no ma bebre titiri asa atra ehye ne kra sa kwa amano ne dia ene ekopie Togo ni France ni India ni Japan there say ya sa yira echira kwanje mfa kwani kwabna de o ka amano ni na lady bi wo TikTok ye video bi nam so be srewu o system no no te Ghana ha no watu kwan akọ obi ma ache pa na ne ma mi wu ye no obai wakwatena obi ma so ache na osu my me or the my me enkra na okekasa na yesi abusu apani bai o say my me no who no say eh na do fie na wona wo ma me ewu so my me no say eh na get you bisa say eh na dey say u free Ghana na kwatro bi ma so na u free wa u bi biasa. Yes, the identity as a Ghanaian is very, very important. Yeah, can't see because but it's very important. You need to just show your uniqueness. China need betna and because no or a Ghanaian. No, it can't be possible. I did also naturalize it. And no crown is still in China. So it's baby Alfie be proud. From the central, from the western north, from eastern, Ashanti, Volta, Savannah, Upper East, Upper West, Oti. Baby, I'll be proud. I have to be proud. Mr. Samoa is very important. Most of them are my papa sisi. Oh, papa me o mama no o bass asses no. And then they own the baby. When you do what could do it, no crowd no baby. Oh, ferry. Oh, my missing it too. O mama ni ma mo amwanti wo fere wo hwe o mama no papa wa na wo gina wo no enti no te se me am gina he wo hwe o mama no papa sa pepe nkwara am do baba nyina obi abefa mama no na obi abefa papa no ba obi abefa ne de enti aya wo se omo no ne wo de die ni sa na wo be ye ana se ya wo ka se bi se wo pe oyire emre wa boma na wo hwe wase sa na be iti me de ohun mama ya ohun me mom anti usa na obenti wo na ene no why fresh boy ni girl na ye say o mama ne de ono no onim de oye na ono no ene de onto ntuma na atwa mu na I say no ano I say no kono o de wan ya ba chia kra chensa ti achia we di akeka bi akere wa ye to asa be isu mame why to asuma me be ba kwa de biam table funtu fu na fu de nchem fu na fu omu nyina omofu ye ba akọ Ezubiribi omu didi na omu yeden. Now they are twaso one. Dem taka ni yenko jame. Now they are twaso. Mejira konson so. Now they are twaso. Me ka we na ofa twaso. O yemenim. Na wa no. O danu ko. Efia man ko dey say business here. Ye konson how do say democracy. Dey bring by ho kwa. Daily Graphic say nation rewards excellence sacrifice. Mfunyini wa hanu say kama. Yenyina hobi menra. Ya see you. Yes. Ye rakwesi chu. Yes. Ye bona baso. Oh okay. Ai mampani em say voter style akese ne wo mu no. Aha, see. Ya nkasa yera kwesi chu ono antumi ankode obi na kokogina mu eje. Kwesi de oni tia. Kwesi. O chane mancho odwe no ho. Ba kwesi ayade. Wo adwuma yefo. O te sawa. Ndisusu kana o te sa na ate. Se de ye hwehwe aye nya. We de bi mu aba bu. Ti anu anu no. Eti yera keti nya mi show. Na menye o kese. Wo ye ne ma bebre akese ba ye hu wa che bra be kese ye mu so kakra ne hu wa che. Kwesi. O so be bie na ne ha nyina ye fita. Very good chief. Nya mi hra mo ne mpanifo adwuma yefo ne nyina mpanifo. Yada mwase keti ne nabusia nya mi hra mo mamu kwatenten. Sa asumdwe wo mu fie a ne nya asumdwe de ye adwuma yi te rade mama asumdwe makoma so bi sa de rade nyama mo na nhira no aso yenso adwuma yefo so yenso ye ne abusua tiketi onkwa so ya mi hira papa right keti nyeso wa jene sa keke wadarma lunch bi na ni pa 300 no 400 na de ya o se ni pa me cut ni pa 300 400 ye nkran so akokoma si wo ye adwene ye hu hanza ene keti abaso bodi e de se de ye Thanksgiving na we ni nke na wie na su to de de nkra no ma ai ti PK sa wo hwe de ya bia na kwasi dware na o exercise de tie de fama no na anasa same aha muntie fama na okay so Daily Graphic anymore say constitutional review not panacea for development. Professor Nana SKB Asante na Kasero tolls coming back. New rates
proposed in memorandum, and Ghana, Cote d'Ivoire moved to address pollution at Bia, Tano rivers. And then the Ghanaian Times say government to pay bondholders in 48 hours, finance ministry, but bondholders issue 48-hour ultimatum. And Ghana hosts U.S. Vice President's spouse March 25. Finance Ministry recommends fees, charges for a new road toll, and Ghana, Cote d'Ivoire meet over transboundary water issues. U.S. VIP to visit Ghana, Daily Guide reports. And Hanum say, as per hire, Oman Edges Education Minister, I'm Obama, na me bomodin net two for now. Oh, Oman Hini. Yeah, Oman Edges. Minim de tikra no man no man for comrades and that because buy them see ni komo kakra na nana bosom promise so nana anope match yaw ti nana bosom pro nana A2 education minister for controller staff reject Toyota Camry for V8 and GRA Kennedy clash over factory and Samira correlations backs law degree. The new crusading guide eradicating poverty. Education is the way, Educhum Naka say doctor, and Ekufuado fires up private sector players, urges them to invest more, and tension in our law, and God Dangbe's rally for Alan Kojo Tremantian. Alan Tremantian, na yenim. Sana nyomne de edo. Alan Tremantian, na yenim. Obiare ni ho. Says Saturday for cash. Alan Cash. The Chronicle also is the same matter, but the big one here. Tension in Achim State, Ebuakwa and Kotoku still beating war drums over ownership of Adoejiri. And what's about Nenu Akobna, Hono, and no papa when 71 years, nearly age de yenya. Okay. Trinity Friso. Away. Easting ho baby, refu crony day. In an say so banus who jawa dear. No lumen to me and send a hoso. Nah, I said, Mr. Bear 4 or 3 years ago, na papa and echo. According to reports, no. So, Bansi baby, I don't know bread. So, Bako. A jatty 10 or one da. Chama meet here free so. Did I make can say? Where me assures a papa, no who say, because what can be I won't say. But now you're too late. This all be bimu, how bimu sape. Watch on Hoboko. People are frustrated. Eh, no credit. And you may have cost you any petrim. To a new Biana and Cassano near dear. Now, fear you would ye. I'll be sure. Eh, serious. Eh, serious. I wish I know Gomu. Wash your own cry. Sir, So, crying. I dear Fiaman Quacker, yet you didn't know, hey, a Bibian way you got my price. There be. So better. So even in the midst of challenges and storms, still remember out. Nanka 71 day. Oh, Papa. Biada koye we are. Who better than at all. If you see 1 day, now we are also better to 71 day. When you need dear. Eh, yadi. It's not easy. You know, the next step, you are not guaranteed. Yeah, be. You call as a medical, Eddie Brown.